Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Josephine. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nabakita nakabalasang gapo iti kanabisik iti negosyok. Kat idi napadasak ti nakiayan-ayat. Jakon kabaalan asinaan ti inayat ko alalaki. Nga ure adu ti mapasakitak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Josephine. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Damag ko. Adan kaayan-ayat ni Pia nga anak mo, Manang Lita. Wan, Josephine. Manon akaanakam tinang lumbaken ka. Talagan samot akayat mo ti mabakitan na balasang. Anya nga rod ngay, Manang. Alangan mo't nga ibagak ka dagiti kakaanakak, nga urayan dakpay amaki asawa. Apay ngamin asaan mo pay lang nga sungbatan ni Dario. Ay, panunutak pa'y anaimbag, no talaga akayat ko ni Dario. Nakapilpili ka ngamin. Mabakitan ka lang arudin. Agpili aklat tamot Manang Lita. Saan mo't mabalin aga po mabakatan akon, kat kumpor miladitan? Saan mo't akumpor miladitan ni Dario? At damit lugan na nga ibibiyahin na. Agpanunutak pa'y anaimbag, Manang. Aywan gayam, ang mga numalipatak tigagarak. Kasangay ni Pia inton umay alawasan. Umay kantoy je balay, Ay, wan gayam anya. Imbaglangan ta impalagip mo. Kasangay gayam ti paboritok akaanakan. Ay, mabiit lang Tamang tadak iti paggatang mo iti handa, Manang. Ay na, kat pagyamanak launay at tamang tad ka. Anya ka kadi. Amumot nga awan anak ko, Manang. Iso abaybay anak at tumulong para kadagiti anak mo. Imayak anti, takayat ko ngayam amukan ka tinobyok. Kan di liplipatan ti umay inton kasangay ko Mabalin aya sa anak nga umay inton kasangay mo. Ay na, nagwapo mo't ti kaayan-ayat mo. Anya tinagan mo itayan? Siyak ni Johnny, anti. Siyak mo't ni antim a Josephine. Kaanakak ni Pia. Paborito akaanakan. Kaslang arod agkapsat kayo lang, anti. Sana madlaw nga anti na kayo. Ngamin, nagubing tiro pa yo, kaya nagpintas kayo. Balasang pa'y ngamin ni antik. Iso talaga nga ubing tikita na, gaputawan pa'y anak na. Kasta gaya. Ala, mabit lang tamangisaganak iti pagsasangwan tayo. Ada kayo gaya man, auntie. Umunag kayo. Agyaman na, kaanakan. Ala, agtugaw kayo, auntie. Agyaman akmanan, kaanakan. Kayat yung kadipay ti aginana, wano, mapantayon iti kusina. Agtugaw ka pa'y. Taitid ko pa'y ti regalok. Anya? Ada pa'y regalok? Idinto nagitid kayo ako na ni Nanang iti kasya panghanda. Natural. Addalat na regalok. Adoy. Anya ngay daytoy, auntie? Lukatam Wow! Nagpintas mo na kwentas, auntie? Saan basta-basta dayta? Puro abalitok dayta. Agyaman naklaunay, auntie. Awan anyaman na, kaanakan. Asino nga taday to'y nag-friend request kanyak? Ni Johnny day to'y Ti kaayan-ayat ti kaanakak. Aksepak. Kat kita ag ti Facebook account na. Talaga nagwapo ni Johnny. Kasanuda nga tamot anagamam mo ka ni Pia. Ay,
Syakla ko man tinakaamamumot iti kasto kagwapo, idi ka ubingak pay. Ne, ada tao. Sino nga taday ta? Inaklokatan, tiri daw. Anya ti masapul mo, Dario? Siyempre, umay kapasyaran. Sa anak mo't ama sakit. Apay apasyaran nag. Sigakid dimat. Pasyaran ka. Tagar-arma kat ngarutkan ka. Kaya't ka kumustahin. No kasanon ti idat daton ko kan kangayat. Saan ka di akinunak nga aguray ka laang? Aging ga iti ka no may ngagurayak. Saan ko pa'y amasong batan dayta asaludsod mo? Kinunak mo't ngamin nga agsapul kan iti sabali. Sa anak nga agsardeng nga agdaton kan ka. Aging ga nga awan pa'y makita ak ayan-ayat mo. Pues, dinak nga ro dagdagan amang songbat kan ka, Dario. Nag-heart react manan ni Johnny iti kabarbaro a post ko aladawak. Nag-comment pa'y. Nagpintas ka at talaga. Kunana. Replyak ti comment na. Ag-thank you ak. Busy kan sakit di Si Kamat Graham, best friend. Kita saan mo pa yan napuutan ti yasideg ko? Sino aya ti kachat-chat mo? Awan ti kachat ko. Nagreplyak lang iti comment ti post ko. Gumatang ka di? Juan, igatangak man iti kwentas ti agraduar nga anak ko. Sige, agpili ka lang, best friend. Ibagamot kanyak no adan update iti love life mo. Awan pa ka di boyfriend mo, ha? Awan pa'y. Di ka di madanagan. Tasikat ti umuna ama kaam mo, no addan kaayan-ayat ko. Addan notification iti cellphone ko. Birthday gayam ni Johnny ita. Saan mo't anagawis? Saan nga ta naghanda iti birthday na? Kablaawak man iti happy birthday iti messenger. Aday ta. Na-type ko na. I-send ko na. Pasensyakan ha, no nakadisturbo ak. Inawagan kan. Tapno masong batam adagos dagiti kayat ko nga idamag kan ka. Anya ti damagan? Saan ka kadi naghanda ita a birthday? Saan? Gastos lang. Nag-lunch kami adwa ka ni Pia iti restaurant. Kasta ka di. No kayat mo, umay ka dito pwesto. Taadaited ko a regalo. Malagip mo pa mo't siguro dito eh. Impasyar na ka ni Pia dito itinaminsan. Saan ka di? Juan, amok kita. Urayan lang nga ron, ta umayak. Okay. Urayan ka nga ron. Bye. At iti regalo kan ka. Pasensya ka na. Saan kon abinungon? Ta saan kumot napakadaan a birthday ita? Happy birthday. Anya, nakasta irigalom kanyak la ito eh? Saan mo kaya? Kayat ko Kayat ko launay, Josephine. Kat agyaman ka. Ha? Inagam ti pingping ko? Saan mo latakuman nga ibagbaga iti ka anak ka? Sige, saan ko nga ibagbaga? Awan ka di tilakad mo inton malab? Kayat mo tagsangot ang ag-dinner? Sige. Total, awan mo't lakad ko. Apay ka di Dario. Anya ti masapul mo? Mabalin ka ding agkita tayong tun malam. Agdinar ta ko ma. Sagot ko. Jack masango, Dario. Adalakad ko. Sa dino. Apay ko mga ibagakkan ka. Pasensya ka lang kuman Kasangay ko nga minita. Kayat ko asika ti kadwa nga ag-celebrate.
Kasta? Pasensya kan. Saan mo mat ngamin nga imbaga adagos? At the appointment ko, inton malam. Kasta ka di. Urayin ka nga rod, aging gamalpas. Pasensya kan, Dario. Ngam talaga sa anak amabalin ita. Bye! Anya lakit din apan na kairan-ranana. Agpadada ka ni Johnny, iti kaaldawan, ti kasangay. Kasunod ito yun, Josephine. Agungat lakit ni Pia na maamuan na tinapasama ka na ta. Saan mo nga ibagbaga, Johnny? Ilimat ta. No kasta, okay lang kan ka at dua kayo iti biyag ko. No pagpilyan ka. Asino ti pilyam kada kami? Tsaka mo, ngam, awan pa'y napasama kada kami ka ni Pia. E din to tadatakit at dan napasamak. Kabaulam ka din nga isina ni Pia para kanya. Ha? Uray saan pa'y nga ita? Inutam nga isina. Sige, no isuti ko na. Tapno saan ka amarigatan nga umay dito'y ayan ko? Mangirwarta iti motor mo. Ha? Kasanan no damagan ni Pia no nangalaki ti motor? Saan ko nga ikash ti motor? Uray hulugam. Ngam siya ti mangtad iti hulog mo. Sige ah. Sika nga ron ti makaam mo. No agdamag ni Pia, ibagam ahul-hulugam. O sige, Josephine. Dario, anya ti araramidam dito balay? Ti kunam, saan kung amo ti araramidam, Josephine? Ha? Anya ti kayat mo asawen? Sinursurot ka iti nalimad. Amo kang adda relasyon nyo, iti kaayan ayat ti kaanakam. Tangiwat mo. Awan ko mati pangibagbagaam iti dayta. Tanakababain. Amo matgaya makababain. Addak dito ya mangururay kan ka. Ngam apay at tipay kaayan ayat ti kaanakam ti kayat mo. Pasensya kan. Ngam ni Johnny ti ay ayatak. Nga uray kaayan ayat ti kaanakam? Pasensya kan, Josephine. Ngam dumanon daytoy iti kaanakam. Anya? Dakkel ti respeto kan ka, auntie. Ngam dinadail mo laang. Jak impagarop ang maaramid mo ti kastoy kanyak. Pasensya kan, Pia. Pakawanan na kuma. Ngam agayatak unay ka ni Johnny. Ken adda pa yan napasamak kada kami. Ala, tapno awan mat may bagbagam. Kan tapno makapagsubada kadagiti amin at tulong mo kada kami. Itadkon kan ka ni Johnny. Kukwam lang, kaputadjakon pagan ano ti lalaki ang manluloko. Pia, saan na kumamat akagura? Quit stand, auntie. Awanan ti utang ko kan ka. Gaputa inagaw mo matan ti kayan ayat ko. Kumusta? Nagsarita kayo ka din ka ni Pia? Wan, Josephine. Kat insinan akon. Pasensya lang ni Pia. Ngam, talaga napatigkan kanyak, Johnny. Imbag ka ni Pia, tawan pa'y napasama kada kayo. Nalaos ti pungtot na kanyak. Patyak asaan na kon akayat da jay. Nasayat mo't nga rod. Iti kasta, masolo kan. Wan, kabukbuk ko dan na kon. Ay, tuso ka talaga. Kaayan-ayat ti paboritom a kaanakan? Sinulot mo kit ding? Awanan maramidak. Taisukat nga rod tinakarik na kiti panagayat. Kat, kasano itan? Di ka gurgura na kan ti kaanakam. Patyak, agbao tumatla ang tigura na kanyak. Masiguradom ka ding ay ayatan na ka ni Johnny? Ha? Oh, apay adi ka makasungbat. Aramidak ti amin. Iti kasta.
ayatanak ni Johnny. Ay unay kan, Josephine. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Amok akaguranak, manang. Ngamawanan maaramidak. Agayatak ka ni Johnny. Isinamket din day di alalaki. Naaramid nanto pa'y alinuko ni Pia. Si kanto lakit din. Aramidak ti amin. Tapno saan nakapanawan ni Johnny, manang. Agpanunot ka kumaan na imbag, Josephine. Kaya't nakadayjay, gaputaam muna nga adda kwartam. Husto na, manang Lita. No awanan ti bagam, pumanaw kan. Saan ka di apod no ti imbaga ni manang mo? Nupod numan a kwarta ti kayat ni Johnny kanyak. Ikarigatak asaan a maibos ti kwartak. Iti kasta, saan nakapanawan? Kasta ti kayat mo? Saan ka di amay mayat no saan nakaapanawan ti lalaki? Gaputay ayatan na ka? Tsaka mo, Celia. Ang agpayso siguro ti kunada, abulsak ni ayat. Adakan ka, no ipalubos mo akasta. Ngam no saan mo nga ipalubos? Saan nga agbalin abulsak ni ayat? Alak ko may ti kwarta, Josephine. Itan ti maudi pa nang hulog ko iti motor ko. Ay, wan gayam. Malpas matlaangan ti motor mo. Wan nga ron. Makunak akukwak at talagang dayjay ang motor. Kukwam at talaga. Gaputan na kanagan kat ngarudkan ka. Kat saan asinsinan ang motor dayjay. Gaputa di kalidad ang motor. Agyaman ako, nay. No saan nagapukan ka? Awan ko mat motor ko. You're always welcome, Johnny. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Nga oray saan da ka na pampansinan da piya kan ti inana? Patsak adumtang to ti aldaw. Nga agkakapya kami matlaang, Johnny. Awanan. Saan kon amaawagan ni Johnny? Dimtang ka din ti pagbutbut ngak. Itaka din da ito eh. Nagsakit. Ay ayatag unay ni Johnny. Gapo ka di tanabayadan ng timotor. Iso asaanin nga agparik na kanyak. Daytoy ka din ti karmak. Gapo iti panangagaw ko kankwana. Iti kaanakak. Aging ga ita, saan pa'y nga ammo da piya ken manang Lita, asaanin nga agparparang ni Johnny kanyak. Ket planok meten ti umasidag kadakwada, tapno agkidaw iti pamakawanda. Tuy pagayam mo, Josephine. Josephine, pagayam ko, dayta ti kasayaatan nga aramidem, ti agkidaw iti pamakawan, nang runa, takaanakampay mismo, ti napasaktam. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Josephine. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken sound effects, Roger Ramirez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.